Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan Luciana Radyo'ya denge gelden başkodarên hêja îro 24 Mijdarê 2025 düşemli Brükselê saat 12 li Amedê 14 em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêkçiyên ser nûçeyên me. Komisyona Demokrasî Xuşkubiratî çûn girava İmraliyê. HPG du şoreşker û pêşengên mezin Sabrî Tendurek û Masîro Xabûr bi bîr anî. Murat Karayılan bu mevana bernamaya teybet a televizyona Strik TV nirxandinên girîng kirin. Dem Parti konferanseke nav neteweyî li dar dixe. Jin li dijî tundiyê li qadanin. Dubareden başkodarên hêja dest bi berfiriyan û çên xwe dikin endamên Komisyona Demokrasî Xuşkubiratî çûn girava İmraliyê. Ev demeke dirêj bû serdana girava İmralî ya Komisyona li Meclisa Tirkiyeyê di rojevê de bû. Ji bo vê jî Komisyon roja înê ango 21 Mijdarê li hevciviya. Dengdan pêk anîn. Di vê civînê de bi piraniya dengan biryara hevdîtina bê rêber Aporê derket. Komisyon ji bo hevdîtinê bi rêber Aporê bike îro çû İmraliyê. Li gor agahiyan endamê Komisyonê jî İstanbulê bi helîkopterê birêketine. Di nava komisyonê de Serokvekîla Koma Dem Partî Gülistan Kılıçkoçyiğit, Ali Karî Serokê Giştiyê MHP Fethi Yıldız û Parlamenterê AKP Hüseyin Yayman hene. Hat ragihandin ku heyeta komisyonê wê di hevdîtinê de li rêbera guhdarî bike rêbera li ser sedemên derketina PKK, têkiliyên Türk-Kurd, hewdanên aştiyê, pêşniyarên çareseriyê û pêvajoya afirandina qanûnan nêrînên xwe ji komisyonerê ragihîne. Ji endamên şandeyê cigirê Serokê Giştiyê MHP Fethi Yıldız beriya ku biçe girava İmraliyê li ser hesaba xwe ya medya dijîtal ev peyam par vekir. Xwedê çû me bike sebeba xêrê û astengiya xirabiyê. Pelegodarên HPG du şoreşker û pêşengên mezin Sabrî Tendurek û Masîro Xabûr bi bîr anî. Navên ragihandin û çepemeniya HPG bi daxuyaneke du şoreşkerên mezin ên têkoşîna azadiya Kurdistanê bi bîr anî. Navên de têkildarî şahadeta her du pêşengan ev agahî dan. Endamê Komîteya Navendiya PKK û Konseya Fermandariyê HPG Sabrî Tendurek 18 Gulana 2016 endamê Komîteya Navendiya PKK û Konseya Fermandariyê HPG Masîro Xabûr 27 Gulana 2020 li herîmên parastina medyayê de êrişên Dewleta Tirk de şehîd bûbûn. Em fermandarên agît ên hêzên xwe yên parastina gel fedayên pêşeng ên tevgera Apoyê yên di meha şehîdan Gulanê de gihîştin şehadetê bi hürmet hezkirin hesret û minnet bibîrtînin. Di şexsê fermandarên xwe yên leheng de dilsoziya xwe ya bi tevayî şehîdan re nû dikin. Em ê têkoşîna xwe dispêre xeta şehîdan mezin bikin û bibin layıqê bîranîna wan. Navên de di beşa daxuyaniya ya bîranînê de yek bi yek qala her du şoreşkerên mezin kir. Pêşî derheqê Sabrî Tendurek de wiha got. Ji 1989 roja beşdarî PKK bûyî heta 2016 roja şehadeta xwe 28 salan bû xwedî meşeke şoreşê ya bênaber li çayên Kurdistanê. Hevrê Sabrî yê ciwaneke Kurd ê pîr û pak bû asîlbûna di karakterê xwe de bi îdeolojiya Apoyistan. Tevahî hebûna xwe ya dî doza azadiyê ya gelê me û felsefeya rêber Apo kir. Di 28 salên têkoşîna xwe de gelek serkeftin bicih kirin. Hevrê Sabrî bi ketkarî, hevrêtiya watedar, dürüst, zelalî weke dilsozê nirxên azadiyê, beşdariya bi moral, wêrekiya xwe ya di şer de û bi baweriya xwe ya heta dawiyê bi felsefeya Apoyê dihat naskirin. Qismekî zêde yê gerîlatiya xwe li Bakurê Kurdistanê di nava şert û mercên herî zehmet de kir. Ji Serhedê heta Dêrsimê, ji Botanê heta Zagrosan û herêmên parastina medya li gelek deverên artnîgariya Kurdistanê şer kir. Bi şervaniyê dest pê kir.
hatta به فرمانداریا مانگه تیم یکینه تابور هرم ایالت او ساحه کر فرمانداریا ایالتا سرحده فرمانداریا ساحه درسیمه فرمانداریا ساحه بوتانه فرمانداریا وگوهستن او اداره یا هرمن parasına medya u bakur yani de her asta hezenmeyen parasını de berpirsyari hilgir sermile xwe bu fermandare ki serkeftine u hostatiye şer eji tim hatta yekine dikari be hezaran gerilay ba aweke profesyoneli koordine bike her saxoya diji dijmen haskirin axoya be sinoj bu hevriyan tim zindi heşt hevre sabri lirah gerilatiya be hampa u verekiya dışarde militane be taviz axeta apoyi u şervani ve bu ev peşengeki pekeke u revebereki gel bu jiberku fermandareke minak bu her şaşı u قوفی تصفیه دکر بو ترسا تصفیه کران لهر devere تصفیه کرن و راستی سردست کرد ده وقت زور و زحمت جبور خستنا خواه وکه جایک بو لپای خواه سرکفتنه به هجمار و تکوشینه که دستانیا 28 سالان جمره میراسش هفر صبری و تیمی ده تکوشینه ده بجی و وکه مشاله که آزادی هر ریامه رونی بکن ناوند در حق ماسیرو خبردجی وها گوت ج سال 1989 روزا بشاری پکک بویی حتی 2020 روزا شهادت سو یک سالان گریلاتی که دستانی کر د امریکا پر جوانده بشاری پکک بو جدل ج باور کر د سالن هری زور و زحمت لقادا شر گرم پراتیک مشان بوان پراتیکان شاهدی جی شهادتا بسدان هورین خوره کر به لدارخستنا بسدان چالاکی اپراسیونان تجربه بدستخست به شارزابونا خویا د گریلاتی ده فرمانداریا مانگا تیم یکینه تابور هرم ایالت او ساحه کر لبوتانه تدور بی شوپا پینوی نما جبوتانه حتی سها ریبرتیه جزاغروسان حتی امانوسان جافرینه حتی کوبانه لچارالین کردستان پیشنگی جشر پاراسنار روا یا گله kurtreker bisaya verekya mezin u vina feda ya apoyi dikeli hendiroki de derket peş çıkaz erken mezin girti beser milexwe u bu be xwedi serkeftinen mezin jî ticari xwe mezin nedidit ji tîmen gerîla heta bi koordînekirina bi hezaran şervanî dikari her hêza leşkerî motive bike hê dema sax bû efsaneyeke bi tiliyan dahat nîşandan hevrê masîro di fermandariya berxwedana dîrokiya Kobanê de ciyê xwe girt bi xwe şer kir ku çarênûs diyar kir û berê dîrokê guhert meşa şoreşe ya hevrê masîro nîşaneya heqîqetê ya wê yekeye ku mirovekî xwedî cewher dema bi durustî bi îdeolojiya apoyî re dibe yek dikare çiqa serkeftinan bi dest bixe فرمانداریا فدایا آپوی پراتیکا سو یک سالان آتی کوشینا یا هفره ماسیرو وکه دستکفتی که مزن جبو گل کرد و مروانی خوره لدیرو که بجیه کر وکه شوپینینر پاشی و شروانینوی امیجی کسیتی جیانا تکوشین یاسوی و یک سالان فرمانداری و سکنا هفرین خواه ماسیرو جو خوره میناک بگرن ام سوز دادن به وی رنگی هر وی ببیر بینن ناوین در آگهاندون و چپمنیا HPG هر ایداویو ها گود ده سری ده مالباتن هیجا ین هفرین ما صبری تندرک و ماسیرو خبور ام جی توای ولاد پاریزن کردستان ره جدل سرساقی دخوازن ناسنامین her du şoreşkeren mezin vuhane Fethi şarlatan binasnav sabri tendürek nave dayık cemşide nave bav adıl Liwane jidayık buye hecdehe gulana 2016 han leheremen parasına yen medyaya şehit bu Bedir Khan Abo binasnav masiro xabur nave dayık Neriman nave bav Halit Lecole mergeci dayık buye u 27 gulana 2020 han leheremen parasına medyaya şehit bu
فیلسوف و نافدار یوران تربون دیار کر کو ریبرا پو بانگا خویا آشتی ره خلطا نوبل حق کریه. بانگا ریبرا پوی آشتو جواکا دموکراتیک نتیل ترکیه لتوای جهان دنگ بدا. جی جهان گلک سیاست وان او کسی نافدار پشکریه ددن و بانگی دیروکی. یک جوان کسی تانجی فیلسوف سوئدی یوران تربون نه خودی خلطا لینینه. فیلسوف نافدار نامه اکو جدن پارتی رشاندی ده وان پیامانده ده. ریبر گل کرد عبدالله öcalan ده demek ki قیرینا جبو شل جهان بلند بده بانگا آشتیه کر. تو گمان نینه کو öcalan ماندلیا سردمامه. هک اف پیواجو بسر بکه و اف تیوی واتی کو öcalan خلطا آشتیان نوبل حق تکه. گل کرد جبر کو خودی لیدر کی وهای سفرازه. هفدیتنا komisyona meclise ya bu öcalan re ne teneci bu kurdan lej bu hemu cihane keliye ke dirukiye. Ez hata davi pişkiriye dedim banga Abdullah Öcalan apevacıya dayı despekirin filozof kargon tarbon de nav civak nazen modern de yek juvan kesene ku her izede berhemenvi referans den girten. فرماندار HPG Murat Karayılan bu mevana bernameye teybet a televizyona Sterk TV mejarenin droje ve denirxand. Droje ve vide 27 mejdare cejna berxwedana netteveyi pevajuya aştı ucvaka demokratik u 25 mejdare roja tekoşinali dici şiddeta lejinin jinan hebu. Kerem bikin em Murat Karayılan godari bikin. Vak normal bibine vak tevgereki siyasi normal بگیره دست و سر رباب کی لهمبری و روشه دبیست و هفته مجداره دا خواه آوا کرن بریکت جبونا وی انوار روژه دبه وکی روژا بیریارا برخدان و نتوی بگیرن دست بیریارا آوا کرنا پارتی بیریارا برخدان نتوی ته داین پارتی سروی اساسی هاتی آوا کرنه پکه که دیروکا گل مدا به حرف زیرین هاته نفساندن او وسال کردستان گشتی بو سردمکی رونسانسه پکه که وسال رونسانسه که کردستان پیشخست گل کرد 300 سال سروی اساسی لکردستان ترکیه و لأوروپا گلک خبات تنکرم جبوی روژه پیام وچی برکتنا تکوشینا نتوی و دموکراسی همان دمی دست بیکرنا تکوشینا آزادی جنه اجی قالا işte وکویا جنو مر کرنه یعنی هفوکنا بکارهانینه هین بنگهینه yani reber afo go jin destbikati xistine û ku heya jin azad nebe civak azad nabe ji bo wê yani şoreşa jin bere pêwîst tevgera azadiya jin servahê mî pêşket ev tiştekî nû ye di aslî cîhanê de tiştekî nû ye van ne tenê pirskirêka jin e va pirskirêka mirovatî giştî ye diva pêvajoyê wisa giringa Kurd و Türk hin rast beya ve yani ne tane hali hukuki hali siyasi hukuki و دیروکی دبه مرو بگیره دست پیوسته یعنی جاردین وکا امرالی دا کم کرن و کلید کرن نه راسته işte civaka meve naxaze و سب نوی جواکیش داخل جواکا کرد برحلانده نبو جور پاشتا راگرد کرهبون یعنی وسا ربرکی وسایه جبو جواکا کرد ته پرواتایا قوناق نویه جارنت نری ده سیاست دموکراتیک تا جارنل جبوناوه یعنی herkes de siyaset medar ve ama çarçevi ve xete da hiro rol dilize ya gerek ne samru bigre dest yani deva der hete da em hevi dikin herkes rast mez be rast mezi reberiya mevbe reberiya gele kurt be
yani bu hakikate ki yani kes vasa va gotinin me beruvaci ne ki ama yani ev kesona Rusi hakikaten beruvaci ki em hesakin ve em iradakin vek tevger vek gel konağa çare sedi siyasi ango ev konağa açtı o demokratik siyaset peş bikebe em davi fakat veci az vecim yani di em giştin davi yani Dem partî çarçoya pêvajoya Eştûcivaka Demokratîk de di navbera 6 û 7 kanûnê konferanseke nav netewî li dar dike. Konferans li ser navê konferansa nav netewîya Eştûcivaka Demokratîk bi beşdariya gelek zanyar, akademisyen û siyasetvan li Stenbolê li dar dikeve. Ji Afrika, Baz, Kazakistan û Belçikayê gelek kes tevlî konferansê bibin. Her warê xistina İrlandayê, Sinn Fin jî di beşdarî konferansê bibe. Endamê Meclisa Federal a Almanyayê berê Profesör Norman Bax müzakerevane serekeye pêvajoya Aştî û Başûrê Afrikayê Parêzer Mohamed Bahapha ji Parlamentoya Baskê û Koordinatörê Têkiliyê Nav Netewîyê Bilduyê Igor Zalaki, Parlamenterê Belçikayê George Dalamsk ji zanîngeha Domorhûn a Misirê pisporê dîroka modern Profesör Doktor Muhammed Refat ji sendikaya Unison Direktörê Têkiliyê Nav Netewîyê Simon Dubins ve ise Aktaş ku 10 sal li İmralê birêbera poremaye siyasetmedar Gülten Kışanak, rojnavavan û nivîskar Haydar Ergül, endameşande İmralê û parêzerê Büroya Huquqa 7 salê Faik Özgür Erol, hukukzan Orhan Gazi Ertekin, rojnameger Nadire Meter û hevseruka giştiya bereya İHAD Eren Keskin jî de vek axifner beşdarî konferansê bibin. Mijarên konferansê çareseriya pirsa Kurd rola rêbertiyê bandora pêvajoya li ser herêmê û cîhanê serpehatiyên welatên cîhanê yên şer, pevçûn û çareseriyan her wiha wê gelek mijarên din jî werin nîqaşkirin û nirxandin. Belgodarên sibe 25 mijdarê roja têkoşîya dijî tundiya li ser jinan e. Gêrlayên yê ja starê jî Ahmet Botan û Sema Bürüsk têkildarê 25 mijdarê ji anê feraxivîn. Gerîla Ahmet Botan û Sema Bürüsk destşan dike di bingeha pêşketina jinan de fikir û felsefeya rêber Apoyê ye. Guhotin û veguhotinên ku îro wisa di civakê de tên jiyankirin girêdayê jin xwedî wateyekî pir mezin in. Li ku derê hêzekî jin hebe, li ku derê tu meyze bike jinekî dikare xwe îfade bike, tu li bingeha wê meyze dike, tu li kulîna wê dike, ev jin çawa hêza xwe dîtiye, eva jî wisa tu dema lê meyze dike rastiya wê bi fikrê rêbertî ve wisa girêdahiye. Yani ya ku ev hêz da ya ku ev قوت دامه کو ام وینا وسا جیان بکن یا نها ام جیان دکن اوا هموجی گریدای فکر ریبرتیه جنک چا د کار شر بکن جنک چا د کار راستیه هیدا خو بجه خو ifade بکن وینا وسا د تفګر او پوجتی ده ده زده تر وسا بزلالی ام بخو د کارن وینا وسا بینن زمان evner haya dawi ji canê xwe zêdetir van nirxa parastin. Hêzên yê ja start serî de hemî jinên cîhanê ê ku em ber şiddeta jinê berxwe didin, îrade nîşan didin, hêz nîşan didin, hebûna xwe nîşan didin, silav dikin. û em baverin hemî jinên cîhanê jî fikrê rêbera ku xwe re esas bibin û têkoşînek bi hêz û têkoşînek ku wisa asta digîje lûtkeyê de bidin meşandin. Em wek hêzên yê ja sta fikra xwe, îrada xwe, mêzekirina xwe, azêriya xwe hêyek ciya re dixin yek û fikra rêbertî re dixin yek û em ê bigêjin serkeftinê. Wek jin em pêwîst e tecawûzê jina qetilkirina zarokan pêwîst e em qebil nekin.
ام ببین هیچ کی پر مزن ام خاره خستم بکن جنن کلا که خاره خستم بکن کو بکارن راستی کومینه کی پر بهز پر مزن آوا بک گرتین آزادی یعنی گرتکا جرانا شاکرانه و 25 مجدار پیامک پاروکرن پیاما گرتیان و خواهی جن چاپکانی جواک و جیانه نه جارا یکم به میسیونا دایکتی جن جواک ساسکر و به بالداری جیان هوناند جن دوگوهرینه و دوگوهرینه چاند دافرینه و جبو جواکا کومینال زمینه آماده دیگه سیستما مر سردست زنجیره که و سال دورا جنان چکریه کو ایرو جن نکارن هشمندیا خو او هبونا خو بپاريزن او جهيزا خو یا پاراسنا فیزیکی اخلاقی و حسیاری بپارن جبر کو جن جهیلا میران و وکی اوبژین جنسی تنه دیتن هر روز بدهان جن اوزاروک جهیلا میران و تنه قتل کرن بسدان جن جبر کو ظلم او زورداریا میران قبول نکن تنه کشتن دوی ایدی همو جن ببیجن نا ببنیک و آزادی خو اعلان بکن ام جن جیانه حز دکن نجمرن دوی ام جیانا و که و آزاد براستی را بکن یک آشتی دنابرا گلان ده به آزادی جنان پیکانه جبر کو آشتی رنگ جنانه آزادی قیرینا وانه لگلک ولاتین اروپای جنین کورت دوستین وان خو د چالاکین 25 مجدار ده هات جب هفته ویرا جنین کورت سوئیسری به سر ناوی رولا جنان د پیواژی آشتی و جواک دموکراتیک ده لباجار لوزانا سوئیسری پانل دارخص هسروکا د پپ چیدم کلچگونوچار و کی قسکر بشتار بو چیدم کلچگونوچار گوت دما جنه د سیاست ده جه گرد هفسنگی گوهری آزادی و کیویا جنه ده همو کمیسیون و مکانیزمین بریار ده جه گردن رخصتن خسر آجنان پیش کتن مجلس جنان سوی لباجار برمن آلمانیای پانل دارخص بردفکا یجه کسی آلمانیای کزبان دوان جدی گود شدت پرسکره که تاکه کسینی نه یا هشمندیه پیوست ام لهمبری و هشمندیه خو برخستن بکن پرگالا خو پاراسنه پیش بخن کسن آماده بون لسر شدت و کوکا و آخوین گوتن هر روزنه که قتل کردن ریا راوستاندن شدت رخستن بون خورد بون و اتفاق جنیه مجلس جنیا جیان جی لندن لسر ناوی شری و خوینا میا پانل دارخص د پانل ده میلیتاریزم باوکسالاری تündü کوچبری خزانی شر و فمینیزم داواکرنا آشتی ده هاتن نرخاندن پارلمانتر بریه HDP Serpil Kemalbay Doktor Ceylan Begum Yıldız و Mamuste Ayşe Macit و ki qısaker cih girtin د پانل ده şehidin doza azadi hatın birani sinevizyon hatın peşanda دایکا زاروکا لیدیلو واسی هات کشتن تو تدبیر تو نبون لناوچه کوچه لیدیلو واسی ده 8 مجداره ده دشوات فابریکای کوزمتیک ده 3 جوان زاروک 6 کارگر جانا خوش دستان و 7 کجی بیرندار بون سردوزگری کومریا گبزی تکیدار شوات ده 8 مجداره ده لیپرسین دا دسپیکرون 11 کس هاتن منجاف کرن 11 کسان 7 کس هاتن گرتن دایکا نیسا تاش demir ya 15 سال کو دشوات ده جانا جدستا دربار شوات ده آخوی گود از نخوشا پنج شیر مکه چامن جی نچار بو کار بکه دما ام چونه جی شوات دنگ قیرینان دهات اول گوتن کز ده هندور ده تونه ده انجام ده جن او زاروک همو شوتین جنازه شوتی دانمه او گوتن ببن دایکا altun taş demir گوت ام مافی زاروک یو پاريزن جانمه شوتین بلا ین کسن دن نشوته او زاروک بون خیالین وان هبون پاشرو جوان هبو ده فابریقه ده درنجه شوات تونه بود تو تدبیر جی نهات بون گرتن ایشام مزنه ام پیشیا بویره برندن Konsere hebunu azadi bu peşenkler tevçanta Avrupa u navenda civaka demokratika Marsilya Akins Provensi hateli darxistin ya Akins Provensi Marsilya Duruknan Marignan u bajarên derdur tevlîbûneke xurt kirin. Festival bi performansên xurt ên hunermendan ku hata derengiya şevê berdewam kir bi dawî bû.
Ajari Marsilya emroje ki ha ba heven em bu evine em dibêjin pêşerojê da ev şeva hebûn azadiyê bibe ji bo gelê Kurd ji bo serokato bibe şev em deyndarê wan li hengarê wan şehîdane bi taybetî di dîroka Azadiya Kurdistan da ilk û canê xweşdestane xwe feda kirine em wan li henga hemya bi bîr tînin bejdan xwe berwan bitewînin و حمله دقیقی دیگر روزگارتون فرمو. اون که آزاد دموکراسی آزاد روزی جوکان خلاته. پیکی که روزا اونی حتی نیرو کی گویی می‌کنی؟ به تبلیغورا هنرمند قدر بلند به همتا افشار هاتی داخستن. کارو تبادل اون زندن درجه دست بکریه. کاواد شیارا کنسر خدا گفته بود. ایمرانی افسران جمهور رهبری گل کل میوان آزادی و دموکراسی آشتی یکیتی و براتی رهبر آفون بله گفتن جمعنو چین نیرو پیشکش کردن آنا خطر ویدن باشه. رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه